CEO jong ki katoka ni social media apps ki papauna. Facebook CEO jong kau be Mark Zuckerberg. WhatsApp CEO jong kau be John Kwon. Twitter CEO jong kau be Jack Dorsey. YouTube CEO be Susan Wojcicki. Snapchat CEO be Ivan Spiegel. Instagram CEO jong kau be Kevin Systrom. Angini Kuleshimo.